Amri hawar sok su chubok hen han katiki pen inglong arit kapangcho. Zonal Karbi risonim so rong aje wang bomlo langpher cases pen rong ajik aparman maikangni. Surihini rakresir kep aningkan abaha inkoira trok siang deng Zonal Karbi Youth Festival aparman di Pumanja cases zone atum tirikam amai keseng. Bitilang so cintong hanse rong along PHC pen lang ang tro kapang nitang ningkan kep bak dotang lo setami piniani anta mesen ing tirjir kijun alang longwang welang. Kardom Karbi prime time long pen nili junaliti mungpi non birtang ton pen arjuik tha West Karbi long amri hawar soksu chubok hen theseri katiki pen inglong arit pangchok long lang pusinili tuma perangke himari rong parpen kat news along birtanang pale. Ning kiding si chubok aan kicholong Chubok laki inglong arit asok. Inglong arit Karbiya khay hamphang chokam amo along kachipa helo un e ajutang. Karbiya khay along kachirap ajutang. Inglong arit katiki pen kilong athord o thengthe sok nempo hen han katiki pangteng bong henlo inglong arit. Inglong arit ajakong laan kethe jirsong jirputa nang plang ilo. Inglong arit katiki lake sar angthun. West Karbi Anglong Amri constituency alo ahin pator tokbi rumsu ingti thekere mailang cheng haihui inglong aren arat kereng jiaphan hembrit kapochi jiaphan inglong arit katiki pen anparai awarsai avelang nilitum kat news apherang ke pen inglong arit along hen thoithe sok aklim inglong rit bab karu aharji kinepen nangkilo aharji lang ikha Zonal Karbi risonim so rong aji wang bomlo laso aparman langpher cases ahawar amai pen pai kri si ani bokolia long isi tirikam amai keseng jiaphan mai padoposi ladak birtanang pale Zonal mate hawar Karbi risonim so rong aji katalon jiaphan pai kri si ani bokolia rong supia long isi tirikam amai keseng jiaphan mai ingni pining letho tapriya chiklosi hawar Karbi risonim so rong aji duji Hawar arong aje mesen pen kapachunjia phan tirikam amai keseng kenang sot pusi maya long kachetong dun jutang aphan kaching hot abang puatum ningje Assam Hills Area Development Minister Sumrong Hang maya long chetong dun si tirikam amai keseng kenang sot aputhak bidi sore pajirdun Bukolia Municipal Board amai pu board abang pu Bukolia Lems amai pu atumda maya long chetong dun Surihini rakresir kep aningkan aparman inkoira trok siang deng Zonal Karbi Youth Festival di Pumanja cases zone atum lang soliet along kapadu ponjia phan pai ni phai kep ani inglong ke high cases unit asai hem along tirikam amai keseng pona beta pherang ke pen kat news along bertanang pale inglong ke high cases unit asai hem along ke paman pon amai along di Pumanja cases zone amai pu dilip be pen kachari pon amai along mai ke phalam thela pen aluhi ka pachania por di Pumanja zone akongchun bang maheswar killing pensik pachini pon Maya long pinangan kachingwai patep si tirikam amai seng ponsi mesen pen inkoira trok si angdeng Zonal Karbi Youth Festival kapachun pami jiaphan arputa chepek ponlo pusi berta riptun long KSYC asong kacharia ron ateng ningkan hini pleng lote akimi mai pu kongchun bang kangwai jiaphan aron kibi pon ateng pen mai pu prakas terang la pen kongchun bang bipurti so kijapon ningkan hini nangchok si pai ni phai kep ani KSYC asong TDP sai hemalong kiwangji sudi hini rakresir kep inkoira isia farman aphan mai pu kongchun bang kimi kangwai amai kapadupona birta kat news sa hemalong birta nang pale KSYC amai pu barim Rajendra Kramsa kongchun bang barim Raviti mungatum dodun si bang pu ingwai ponlo Mai pu ang hoi phan prakas terang lapen sarminder terang kongchun bang ang hoi along bipur tisu lapen bohiram inghiatum cepate dunlo la solong KSYC TDP mai lapen regional council tum pensi vote jok ponlo kato ka pen bang tike prakithom atum vote jok dunlo prakas terang pak ingkoira ner kep lapen sarminder terang pakre pho chipalong lo prakas terang pakre ki thompen chipahai ponsi mai pu kimi chipaman ponlo kongchun bang along Bipul tiso pak engkoida nerkep bohiram inghi pakre pho chipalong si pakre ke thompen bipul tiso si chipahai ponlo non malom so porphan birta moington peksena
Come live, come and test drive Nissan New Staro India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Depot, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo piputat birta along Huang Tulo. Nomati MSC constituency ki parlo bitilang so chinthong hansia rong along kido PHA sai campaign water supply scheme along pai ni phai kep ani phirangkya tum kahomri dam hot chokamar tum methanga sai chiklem klesi aninkan bainong ka chodeng pu rong ada tum pen phirangkya tum apan kapachni do na birta card news sa hamalong birta nang pale PHA sai campaign bitilang so chinthong hansia rong along lang angkro kapang nitang ningkan kep bak dotang lo sitame pinier ni antarat atum ingthirjir kichun alang kavya jok rong arata tum lang jiho kichun nang bachini lapen labang so water supply scheme athem awe kirui thu kasalok ka vedet ajok non ke bi bhag lapen chainong aroi ason siman det lopusi
rat atum pen pachini lasi prabjin pen Karbi Autonomous Council CEM PHSI kam kelang IEM la pen MLA atum mesen kijun alang kelong jia phan sai teng nang ji pusi rat atum pen kachuning ripado Den arong patu klamalong pai ni phaisil kepani All Karbi Anglong Cluster 5 Inter Sub Association Football kapathu kapang cheng pona birta non het jong phirang kepen kat news sa hemalong birta nang pale kapathu ke cheng ani along alhi aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Singh hi chitong dun lapen kasa long dun mai pu bor sing pro ex national referee mate kasa long bangpu dijen basumatari langhin sport association akong chun bang narayan basumatari lapen nomati VDC chairman Juti Timung atum chetong dun kepatu ke chengani Okereng Sport Association pen Harakhat Sport Association atum angbongsi patupon Okereng Sport Association atum kechengsi kepatu angkung along ball pum ni lapen Harakhat Sport Association atum ta ball ipum thapsi kisanga porahut anke Okereng Sport Association atum ball ipum pen hai bom lang apithu angkung kepatu along Harakhat Sport Association atum penta bol ipum thap thusi kapathu chedai koilo kijutsi apor Okereng Sport Association atum kachiting chet ajok bol pum ni thap thusi Okereng Sport Association atum bol pum plit an thablo lapen Harakhat Sport Association atum bol pum ni ansi kithap unchot ajok Okereng Sport Association atum si kapathu chipahai bonlo Karbi prime time mangkela pon sikang ton pegla dume thak me kurang thu